Chibai ule zan inchu Silchar Medical College and Hospital SMCH Borak lam update kan han siamange update kan siam hunu hi daruk achanve ani a voin hi November ni sompali ani November ni sompani zana tang to khan SMCH lama hian kan palai awm ve thina atir khachuan khulam boruak khu update han siam tul point alang lo achan chu nisom panizan khan tlaivara anti chuan postmortem kha zo man kan ring dewa amaro chu zan reilama khan doctor ten lekha siam felto ruang paruk anzo nuwa inquest report aomlo boka ruang pali chu atuk November nisom pathuma kantito mayang anti a ngai thatlona engma omlovin kan ruai tu ten an poma mi za chuang deuh tho chuan tlaiwarin an nga kani November ni som pathum tlaidar ni thumvela ruang lak chua thei kan bei sei kha tumangin thil akal talova Manipur Police ten Ministry of Home Affairs Government of India in postmortem tito lo turin ati tin harsatna an siama amaro chu heng zongjong hi tun nuwa phua chop Manipur Police tan khona ani zia alang chiang tatul tul mayani achan chu voin November ni som pali tlaya po chuan lamdang an siam le ta chu chu mithi ruang te hi an chung te chawin an la chuak thayang ti in DNA test an nei vek dona ruang hlom tu tur te po an DNA ending angai don ni in alang ta postmortem chu zo felto ani mithi te DNA test result le alom tu tur an chung te DNA test result hi engtika tak pai fel niang mo India rama achak thayang bera DNA result muturin nithum talangaya sarkar ngai saklo kainiang tan chuan DNA result hriat nan ni som panga tal angai mela chutiani chuan SMCH a hian ruang te hi alom rei don hle ni in alang Assam Police fake encounter athi kan pasal tha te ruang khachu police lam khan min lak chwa tir thwai an dua kaini lam khan mor ka ladari tura kan ngen point ni thumbak athailo anti District Commissioner ate kan thlena atopa Guwahati High Court order awang khan tiamchin omlovin da that anita tuntuma mi hichu ain person hlea lak chwa kan tuma Manipur sarkar hian aphallo top maya chuan lamthar achuak renga dot sarkar ti taka hetyang ema anrin tlak lo zia hi atem chin lo tan chuan oi har satak turani tuna tak hian SMCH chu may te dot soina mun ang chau ani November ni som pathum nimin lambo ruak te khachu kan thedeu vek toanga soitura tama kaini chuan kan puang non to lowanga thil pakhat lek hanze teltral kadu awma Assam lama kan unau te hi kan bei sei bakin an lo huai sena Manipur Police ten silai an han lot vel khachu thin urna berbu an votla ani ringot mai nu ho khan launan nei lova mi paho po nu te kianga omin an tangsaru hle Manipur buai nu hian dan tlanglon tak mai pakhat alar ta viawa chu nu hoin sipai an machon thin hi ani Assam lama nu ho po an chepui thak ngai mai July tha pasal tha pathum kan chana Assam Police vaunakara kan zirlai pol hruai tu ten protest rally an nei ngama mania kan tuarna ayana sa ruang som lai main minhan del le kan huai sen na po aso sang sot khop mai November ni som panitu ka tang to khan SMCH Forensic Department le mok lam hi zofa zarwalin an ngak ringa mi puitam wanglai takhi chuan zanga ain an tamangem o ti turani amun ma zawa thala ka hian mun khata an langkim vek lova kachar lama kad unau te tlom ngai na le in peng na hi alhutak zet SMCH Forensic Department kota hian atira tang to khan zofa te an kim thle renga kanin toyom ton tha tong sang ni ma ila unau kan ni zia hi alang chiang thin kan soi thui main voin lam din hun marin pui barak valley hruai tu atangin han ngai thla phot ila chumi nuwa comment kan siam chunjom don nia mithi ruang kan pasal tha paduk te ruang chanchin hi
voin tlai ni som pathum tlai dar ngari don to tuna kan din mun taka hi chu aruang hi midang ruang lo ang takin postmortem zo nuwa hianin an chungte nge in DNA te sa lak turan ti ni DNA hi a result chok na chona claim bera ni som panga ngai thina chu chu Mizorama lampanga kan unaw te le hetilai unaw te po hianin mitam tak hian thil je hi anon thia do wangin hemi chanchin hi kan ron puanga an chungte hi HSA lampanga tangin an datan la khom meka chu chu engtia ti tur nge ti hi kan how tu te lampang marin pui HSA le HYA lampang ten engtin nge ron ngei tua don kan thelawa ke ni hetilai silchar ho abik takin silchar mal welfare le YMA silchar branch KSO ZFS how tenen kan hei lungrol takin ma kan la tlang me ka zana ni se chuna ni se tleiwarin ni lengin tiang hianin ril tramte pon an ril trampo soidu lo hian pasal thate wang hianin tidai hianin kan nga khom renga kan tang tlang hle ni ti po hi mi pui thia te tian han soi ka duwa chuanin message social media viral tam tak oma I chopara choro chan pure moni infal lampang sipai hawina an phur chodon TV a thu thang te po kha oma ma se mi pui thia te tana kan du chu kaini chuan hetilaya aboi pui tu te hian chuan Mizoram kaltlang nge se kan unaw te na mangai taka an lo muak ve alil ru na tak le mangai ngoi ngoi ya an lo hak na te hi kan ngai na in kan loma chu wang chuanin hemila hetilaya om te hi chuanin engti kong zong po motora I Mizoram kaltlanga kal tu hian ma lak chun zom zel chu kan la tum reng ani ti hi kan soidu bokani tuna kan hruai tu in asoyang khan pasal tharuang som te hian kan Jerusalem Mizoram paltlang ngei se ti chu mi pui du dan ani WhatsApp lama thudik le diktok chia lo adar tama Mizoram hun sang sanga ruang lo hwa tumtu te tan po in pu mo thaina atama kan du angin thil akal vek thailowa Manipur sarkar le central sarkar hian kan thil tum ti thuan op antum ti achiang to a kan du le baisei anga akal talawani point in pu mo tur kanom lo ti te hi kan hriat athawme chuwangin hun sang sanga tleiwara ruang lo hmak tu te point inin pek na athon lova kan thil ti apiang hian kanin torpui zia te unaw chul khat kwal vek kan ni ti asoifia ti kha I hethar liang u Manipur sarkar thil tum nia lang conspiracy theory secret plot mel ma te thil tum nia lang WhatsApp lama thedar atama khang te kha thil ni thei vek ani postmortem ti toble ruang lak chwa ti khotlai andu chan nia lang te pakhat na postmortem result hi diktaka achwa kani chuan neutral force in the CRPF amwal phodona state sarkar hi chu alo bias ani thei Amit Shah nuaya CRPF hi diklo taka tribal te chunga anchen na postmortem result in atarlan nuwa chuan CRPF hian soisel ahlo hle dona Biren Singh sarkar nuaya CRPF zaomna tibor bang tu ten hei hi pumpel andua an ngai tua chianga postmortem hi ti top andu ani thei panina chalrang mi paruk bonia an soi an bo le bolo kaini lam hriat phak vanisu mo phurtua tribal te an pu hi tribal martyrs ruang somte heng mi te tlan chhuana na man tangkai antum ani thaya lo mangta po ni se chalrang mi bo an ti te hi an chanchin kan thretat lo chuan kan pasal tha te ruang hi engtin nge anti don ni pathumna DNA test result in afin fia ten ruang an la don ani point kan hial than lo amaro chu hemi chung hian ruang ruk chua antumangem ti te lau thon tur atam maya chung te chu kan film khurna tur ni se palina ruang Imphal lama helicopter manga phur chho tur ti te athang na sa a Manipur sarkar le meitei ten andu ber ani don sa hrimhrima amak hran lo amaro chu kaini lama athlop du kan omani chuan chu thilmak atlingang 8 wonders of the world ani taveang pasal tharuang somin kan Jerusalem apal tlang tur hi melma ten an hlau hle ani ramle nama har tharna athlen dona
mun hi ma om zo fa ten in unaw te tuarna state le central sarkarin anghai sak dan te in lo hreve nge yang an ruang te hi in mitin huve se ramle nam chan na kan pasal tha te torna hi in mu huna chuan manipur boina thuwa in ngai dan le pom dan ati danglam talawani chuan in piang thar to don lo te po ani mai thai kan mel ma ten ruang thup bo hi andua chuwangin SMCH lama ommek te po an fim khura post mortem ti na mun le mork hi meter zani velani a ruang te hi da son fo nga ya uruk bo ani lo nan en zui reng ani tun tumatan chuan du tok don toila Mizoram lama ruang lo ngai chang tu te tan thu cha ruang lak chhuat thai hun tur hi tu main kan threlowa mi pui du dan chuan Mizoram lama ngei ti ani amaro chu kan mel ma te hi double engine state le central sarkar an ni a thlem na chi sang sangin kan hruai tu te an thlem dona home ministry la chuan sipai atirlut mu boka voin tlai po khan kachar lama tangin zirbam kaltur niom tak an kalcheu maya kan din mun tur hi soithia mahara kan du dan le atak ram hi ain rual lo ani point achan chezok kan nimiawa han in pu mo tur kanom lo ti te kha kan thar le don nia